Talo whātua tala whola Radio Samoa i le nei fo i tae au, mā lo le soifua manuia lo maia o tala o le asunga fua. E le o mauti noa se ngā yo i ngā vave a New Zealand i le taimi nei e tali atua i le Omicron, ai mai se le whewa i le vā ma au se talia. O le pōna wha mauti noa mai ai wa maua cases e lua o le Omicron i sini au se talia. Ma e whaapeo pāse se taunu mai Afrika i saute i le pōle asoto o nai, ma o le ana positive mai siaki na whaia i le to ai taunu. O le Omicron o le isi le eitu a ngā vairusi wa whaapopole i nei nei le whaala potopotonga le soifua maloloina mo le WHO ai mai se tangata sue o na ele ngata o le sawa, a o le a fianga o le immune system e se foi. O le ngaio i ngā vave ni usila i le pōle asoto o nai, o le watu uai atunu e iwa mai Afrika i saute i le lisi o atunu e mawalulunga le lamatia. Ma ua whaamauti noa mai fo el palemia Jacinda Ardern ua tāpunia tua o yo New Zealand i whainga malanga mai ia atunuu, vanga nai tangata sitiseni New Zealand. Peita i o le sawa tala i le mau o le Omicron i Ausitalia, ua iai nei ma le popolenga e ono vave o mai nei fo i New Zealand, ai mai se o le ua amata tala noa le traffic light system, ma le saolotonga i le vau atunu e lua lea e le o toe mamau. O Januari leolo i le fuafuanga i whaanofo e sea i le fale pase se taunu mai Ausitalia. Peita i le tau nei o whailoa i Jacinda, e tele nisi so e ngai fia whaia, ai ele i toe whailoa mai nisi swinga. E ui i tala wa sau i le malosi le Omicron, e tu u whaatasia tala fōwolo o whaawau pēr so e nga ai mai se pē whaamata, e mawhai e tui mawaila awolo o whaongaina nei, o na te e atu i lea vairusi fōu. A o talia pēr la so e nga sai ni tisi e loa le iai le Omicron, ua vave o na tāpuni mai whai toto a le tele o atunu. O New Zealand lea na whaailoa mai le pōle asoto o nai. O le aso wharaile o Amerika, tu sale o le asoto o nai i nei, lea ua tāpu ai fo i le malo te le whainga malanga mai Afrika i saute, ma e amataloa ia i le asonga fua le vai aso nei. O lea fo i wa mali lia le Unia Europa, e tāpu fe malanga inga mai Afrika i saute, whaapea ai ma au se tālia. E ui ele o fia ai ta i o Afrika i saute, whaapea nisi o tangata sue. Peita i o le telo pūlenga ma lātou whaiunga o lo o fua lea o na o le whainga tā o le Omicron, o se vairusi fōu, ma e le tele se sila fio tangata sue whaapitoa i le taimi nei. O lo o mawhanawhana leo e mawhaio na umatui o le au whainga aluenga i le ialoa ia le aso e whaangatai tuinga mo le matanga aluenga. O le aso wharaila le vai aso tā aluai, na sa waila whaasilisilanga i mo o mia le tatau na whaia tui o leo whaapea i lātou o lo i le militeli, a oanga i atuai i le traffic light system. O se polo ingo le a fiaisui o le ofisa ua mai a whaatautō, o i lātou o lo o ngā lulue whaavaitaimi. Whaapea le loa le ofisa i ona tūlanga ese, au fiaima i lātou o lo i le ami. I talo le whaiunga le vai aso whailo mai ai le komesina leo Andrew Costa, mai le tusa ma le se fulutasi afe le au whainga luenga, e tusa ma le iwa se lawe le i whaia tui. O le au whainga o lo o au fiaima i lātou e ese o lātou finangalo i le tui. Whaapea nisi o lo o whaatali i isi vai la au. O le aso 15 Januari lea wa whaatūlanga e tatau na o atu iai wa umatu i mua, a o le aso mua o mati e tatau na o atu iai wa umatu i lona lua. I le te leo whainu mera e le i whaia tui, ta uel komesina o lo tau mawhai lava i le mawhai e whaatala noa, ma whaamala malama le au nanga whaapea le tui, o na ele o iai se mana o e whaamaamulu se vaenga le au whainga aluenga o na o le poloa inga. Wa amatawa noa mai le so le mawhai o na whai o le tui lona tolu, le booster, le Pfizer. Mai le so wam whai nei e la tolo o ngā lulua i le soifua maloloina whaapea tua oi, ma ua ono masina pesili atu foi, talu o na uma le tui lona lua. Mai le soifua maloloina e tusa ma le fase lau 5 afe mo na tupu tangata kiwi anga va amo le booster, ai ele i umatu le lua afe lua sfutasi. E o mai ana nafi wasilia ma le tolu se fulu lua afe tangata wa mai a whaia booking se whaia o lato tui lona tolu, ma ole ama whai lava o na nga ino fuanga masani o lo whaia i tui le taimi nei. Wa ai le fō mai, po o whale tala vai foi. E sa mai le booster, tu sa male lua se lau luas fulfitu bookings o mai a whaia mo le vaila au le AstraZeneca, lea o lo o awa noa mo sina vaenga i titi o tangata e le o mana na o i le Pfizer. Matala muli, ua au sia le iwa se fulu pasene o tangata Pasifika wa umatui mua le COVID. O se tala fia lea mo tangata Pasifika i New Zealand, a o sauni atuai e amata le traffic light system i le aso wharaile nei. Mo le tuilo na lua i whaamaumaunga e tusa ma le valu se fulu pasene lea ua iai, ma ua momoli mai ei le whaamalo e matanga luenga mo tangata Pasifika i le ngā lulu e whaatasi. O le weekend whaatoa umatu, ripotia mai ei le toa tele na ngai mo tui, ma o le weekend muli fo i lea e mawhai o na whai ei le tui mua ma mauti noa, e mawhai o na whai le tuilo na lua e le ita le kerisimasi.
O tala na o le nei tae au, manuia le amatanga o le vai aso.